Blay PWPW, yang subhai P, second amen faithful and true channel. Pada mentang sedang ya kawai ka series kebadai ya ka jing im pada jing long mensim jong u Saint Gerard Majella. Ya ke ba rasim na kawai ka kot ka kerteng stay cheerful with ban long berbor bakmen. Ya ke ba la tho da way u Reverend Father Anthony Rajan CSSR Father Redemptorist rune u rikut ru udai nakane ka Sengrunium Redemptorist. Permentai ka sengi sedang ya kene ka bentak banikong dan ka modul ka banikong. But akan ka bentak ka sedang ya ka jinglong kulung jinglong kena jong une u Gerard Majella. Isnem ki ba sedang jong une u Gerard Majella. Ki riukui ki dei ki briu ki basisha. Pangkiran sepang une uri kuit, ek ba ni day ban tip bat sing tu sepang kita kiri kuit ki day ki briu ki basisya, ilong kum balong lem barokait ki briu. Omdan mano ubala ubaya ubala ka ha kajaka ba light na ka perthei. Lane ya ubala shu penhap na peneng daki angel. Kira kui ki wan na ki long ying jong ki briu hi. Idon la ka jong kariti ka dustur pat karkom penhe pensan penrangba. Pat ki long apa upur jong ka por jong ka juk jing im jong ki. Kiri kui ki dei ki briu ki basisha. Kim dei ki dur balasna da ka plaster lene da ka fiberglass. Kiriu kui aga jing im jong ki kisngau thu bakum ki wei patru ki long ki batlot. Pada pedang kini ki jing dunai jong ka jing long breu. Kim ju ino ya kamon lai lui jong ki ban im na ka banta Chris. Kata ka jing trang ba jeliu ban im ka jing im ka bakui. Ha kani ka banta u Gerard Majella ulang kanuksa kapabha na kapanta jongi baro. Kalonging kalong sem jong u Gerard. U Gerard Majella badai ubaritam na pedeng kisangut ikun jong u Dominic Majella bat ka Benedicta Galela lakai u hakan ruterik u yayong sejar nyos pa arkun riu ha kalong ying kepaduk kepasyong ha kasnong muro Lucano ha kapanta basyati jong kari Itali. Kepertai ha kabala kayu Gerard kalong kebarit. Udai ukun ubatlot ubam isyait Maria ka. Bat di kami bat ukpa jong u ila penbaptis no ya u word ha kasngi balaka ya u. Ha katu kapor kasnong muro Lucano kadon kumba prahajar ngut kinong song. Bon naki im ya kajing im ke besuk bat kajing i jengai jongki ru kalong keba duna. Kabalang kasensyar ya kajing im jongki. Kasnem ka yai kum ki ayom jong ka liturgi lene kariti le niam pok kabalang. Bat abadon jing sya jing it pat kisngi crown yam nakaway kakaway. Upa jong u Dominic Majella ubalong unong sujay. Ula yap aga jing yap ke bakui. Haba u Gerard Majella ula don tang kat arsnem. Bat ula ino ya ka kemi jong u ka Benedicta bandri marway ya ki saungut ikun. U Gerard Syem lanang la start bha. Bat ula sitom na bun jait ki jingpang. Da se kedai namar jong ke jing bombiang ka rukombam. Ka jinyap kan san jong kpa kelapen bor yo Gerard ban kamai jakpo na kapanta ka yeng kesem. La pha ya u ban trei bat unong tanjan badan hasnong bat kerteng upanuto.
Haka jakatrei jung udon wei unong pej uba ban penhun ya uju pensitong bat syok ya Gerard. Handrai Gerard uju map bet ya bat hakawe kesni ulayada ya akamat panuto. Gerard usyakri bakamen. Hadin sausnem jong kajing hikai Gerard uladap kadrusnem. Handrai kad babaro ki kimiliti ba sedang lakajong kam tanjai. Gerard ula perkat takumwe. Ula penbenak ba unlet long usyakri jong Monsignor Claudio Albini ya uba latung ubishop jong ke Lacedonia house name jajar nyospa lai punriu. Wat hapdeng kijing ya selok bat kijing krok ban kenrandin. Ban pen kenrandin ya Gerard ularai ban syakri ya bishop. Lajutip ba bishop ulang ubat dom riang sibun. Bat omdon syakri ubala ban ne palat ya sibenai. Ileng dok bat kinawan pej isngau pelai ya kijing yaisya jong Gerard. Uju ong da kejing kemen. Kenrat jonga. Kren. Pat ulek bahaya nga. Ngan syakri ya kad bangala. Gerard wasak. Bat syakri laisnem. Hadu kejing yap jong bishop. Gerard unong tanjai. Haus nem sejar nyos pak sapusan. Apa uladap kat kendai snem Karta. Gerard ula lipai biang jamuro senong bat sedang kakam tanjan jong uhi. Kakam jong kalakiu bah. Henry syem lakamai sibun kaspa. Bun kibriu kiwan syau namar kador jong kalong kabarit. Lada unong tit uduk uju ai no. Kane kede kapor keba kemen bat usngauhun. Ulai yok pisah nakakam jong Henry syania haka pisah. Uju bentai kejing yok jong ha lai bentah. Si bentah nakabentah kakemi jong si bentah nakabentah kibaduk si bentah ban aimas dan ban teruamas nakabentah kimensim hading penkuit. Kejing persyang bandrung jong ha keseng runiam. Kajing yap no jong Bishop Claudio Albini. Gerard ulalong klem jing temu. Ukwa ban syakri pura ya ublay. Bat ulalek sya ukunyi jong Father Bonaventure. Ubalong Capuchin. Reuniam Capuchin. Gerard ulah perkat lada unla bandrung hakata kejinga selok reuniam. Henry kini ki Capuchin tim syem lah pediang ya Hau benai nailar snem sejar news pak sapupra. Unong yalap nakene keseng reuniam redemptoris ba paunam udon Francesco Antonio Garzili. Ulawan syamuro ban kerpan jingerap pisah bantai ya kaying akap kapostele. Brother Onofrio Rika, Lasenran ya father ban nyarap ban shed bam ya bat ban nyau ya kata kapisa bala ya lum. Gerard ulalek sya Onofrio, bat ulah kelibun kijing kili sepang ki redemptoris, bat ulah sengau kemen bah ya ke keba ulah yo jing batai. Ulah ong ngan lek sa no ringkat bat pi. Henry Onofrio syem lah pediang naba kata kakam sujan jong kam yahap bat kata ka jing im reuniam. Ulah ong hau Gerard pet kane ke jing ya selok reuniam kam dei nak kabantai jong me. Hapedeng jongi kijing idei irkom im jongi. Ban tia hauskum ban ke men step ban sedang ye kesngi da kijing tre sitom perkunta terter ulau batai.
Ujerat ula jubab dah kecing kemen. Kane kedai keba ngalatang wahat proses kata. Handrai onofrio. Sim langit. Bat ulah kentai. Ta hakarta keba arpuai. Ulah persang ban im kum pukir hermit. Ujerat ha kai jing le drama ya ke jing saksitom jong Jisu. The Passion Play. Haka spas nem ke pakat fra. Ka spas nem ke pakat fra. Haka ba ujerat ula im. Kalau yo bat mat ya ke jing le rublei ke ba shitham ya kun rat jongi. Yo Jisu bat ha ke jing saksitom bat ke jing yap jong. Man laus nem hamuro, haka snau muro. Kadon kani ka jing ak drama ya kajing saksi tom jong Jisu hakasi tho ding bakoi. Kalau don kajing pule na ka gospel ya ka bala pen da kajing sna ya ka drama ka baya dei pat kane kajing pule. Ujerat ubalong ubat tibet tam hakane kajing ak drama jing le drama. Leng dok jong ka katedral ula perkat ba ulang ba biang Ulai jit ya ban simi ka bantai jong Jisu ban akum Jisu. Une uleng dok ula don ka sap haka jingle drama umbalong ujeral. Haka wei kini jingle drama haka por belapan benar ya ka jingyap jong Jisu. Lapli ya ka kang jing kangit ka kalki ka bakrau wa he jong ka katedral. Bat la pau Jisu upala syayap saknar pena halor ke ding pena ke bahe kalalong ka jingle dan ke jing ak ke ba isi syabha bat ke jingle jong ujerat ak jong kum Jisu ubala tap bula dap dakasnam borok simet borok sirniang bat ru balong khoi kalong kepa ijanai ulong tik kumbala jaya Jisu. Hadu ba hapa ka kemi jung kala yo ya usipai ba ula leipan dung da usum ka kemi jung kala kelon yap ler. Kejinge jan jong ujerat bat Jisu. Kinang tho ya kajing im ke jung ki autobiographers ki ong ba kumu kena samla hamuro lukano Ujerat ula julait sakawai ke ying menerit sapar jong Krishna. Ula leit hangta kumbalait sya ka jaka jing jathai ke bakhui. Hangta upen pun kam melade lai ne sausni plemlet pai ban thia salaying od jupun lut barok ka por jong hak jing duai bat ke jing yakren bat ublei. Ka jing thia ke bak khendiat ke ba ujusya yade kalong tang haba udang dem hamadan. Kini kijing atu kiong ba kiong hangi ba une ujerat ulong ya latip ya ba utip ya Jisu lengba kampalat bantang nak ketin ba kami jung kelahikai ya lene ya ka ba ula yo sngau ya ka jingalap jong kileng do hayeng mane kolong kampalat banyak kata jing tip jong ya Jisu ujerat utip ya Kris akar pom ke pasisya bat ke pasimet kijinglong ba bha jong ujerat nadu dang kena kijinglong ba pau ha ujerat kilong kejing lerit kijinglong ba sngaurit bat kijinglong ke bakmen Wada pedeng kicing pang ba jing duk. Im da kicing kimen. Usyania haublei bat sngau ba ublei udon aman ka banta jong ka jing im jong ujuk kemen usat kemen keleng. Ha ka wei ka jing jia. Kene wei ka jing jia. Kebalong ke ba dai ban kenma. Ha ka wei ka sngi. Kawai naki henmen kentei jong ka Brigida kabala tam ya khat saus nem ka pen ken mau ya ka por ba udang hiu snem
Kapor pakai ying kasem kalong kepaduk haduk kata-kata. Pakumno ulami na ying. Bad ulawan pai seying. Bad ukpu hakti. Kendala keli ya ukna jerar ula jubab. Ba ukna ubadon ha kakti jong ka Madonna kemakti jong ka Maria. Ula ai kpu ya u ban ledra seying. Menta ujerar ubalasan ula jubab. Mentang ngatip ba utu kena udai Jisu. Bat ngelaperkat hakatu kapor o Jisu ulong kena kumalong lem kiwei. Keberjida kalau ong da kajing samut. Ya ngin lek biang jamuro ba ngin lek pai sa kaju kejaka. Bat ba pinla ban kendu biang utu kena. Ujerat ula jubab. Mentang ya kendu ya hak keleng-keleng. Isuan penkut kimat ban kenma. Menikong, kiriu ku kidai kibriu kipasisa. Walau jerat wan nakalonging kebaduk keparit. Hendrai uim kejingnya jan kebajiliu badublei. Kebaar. Kiriu ku Wata peleng kijing duna jong kijing long beriu. Kim ju ino ya kamon lai loi ban im na kabanta Chris. Kata kijing trang kabajiliu ban im kijing im kabakui. Ngiru ngila ban but ya kanuksa urkom im jong une ujerat majala. Umno u im bat ya day agarkom kabajan bat u Jisu. Ya sam ya kini ki kana syapang kiru kuit. Menta ni stang ye kene kejing atu ispang kejing im jong une uri ku ujarar majala ingin sa ya peteng ya kane kejing atu ya katkum man katayo in pule ya kane ka jing im jong une uri ku pat ndakut kejing im jong une uri ku ingin sa peteng pat sakoi pat ka series ya se jong we pat uri ku ya sam ya kane ka ki parlok Jaki kun pensengap ya kikun, but like, but subscribe, but kidon ru, let's say pikwa aban tiet kino, let's say buat lada pikwa aban pentiet ya ki chasubul, pila aban late syaka website ba kerteng amenfaithfulandtrue.com, hang tu pinsui apa deng jungki menu batok religious shop, hang tu pin sapej kidon gi chasubul kidon ki medal kidon ki ding pena ki ba pila aban tiet de nak kapor ngin sabu susu ya ki ki ban pensuk ya pi banji ban wat ai pila ban uyok nak ki pan ki jaka re ngabu kenang ba kan pensuk ya pi ban sudai be direct sakan ka website pat kidon rubun ki pi ya ki ba pila ban yo jing motoi nak ka website amenfaithfulandtrue.com pila ruban Kristan ya kane ka jing syakri jong kane ke channel ban ai kum kini ki video bat kini ki jing yathu ti pilaban kersan hang turu kedon kawe ka menu pakerteng support us kebut ban kersan ya kane ka channel kat kum ke jing ngau la jing ngau bit jong pi umdei banga penmi ki video nak banta ban yo pisa kamdei kata ke jing temu jonga kalong ban sam ya kino ki badai ban yarap ya ki parabriu cha kejing im ke buku cha kejing jan cha kejing tip ya ke palang cha kejing tip ya ke bible cha kejing long Kristen ke babha kata ka jing temu jonga mar bang tip babun kim ju yo ya kalat ban let cha kejing sha jing hikai niam nakadau jong kejing jingai let's say ne nakino ki dauru dari lakuno kidon kapisa ban tap internet ban tit ke mobile ke babha ban ngap YouTube di ngasa penmi yakum kani ka video itu ko men ko para ya sam ka ba pisam ya kini ki video bakum kini hirap ru ilek ka we ka kam isne ban ikai ya ki bom tip ka we na kita ki kam jing le isne ke ba ka balang ka hikai kedai way to instruct the uninstructed.
Boleh sebut kapur cengpi, saya keduk biang tiap wan.